McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Yet to Kano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to Kano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Official pa busiafo ye mamu official pa McBrown's Kitchen will be official pa ye mamu official pa ye mamu official pa afia toya ye dinu pe afia toya ye dinu pe abusiafo afia toye chesaminu mienu ya ye nshira said you from January bepem sabre ye da so tia se na wode wo ho de ye ni bibia e be complaining about McBrown's Kitchen be kan ho ne man erade o se ye nka se erade mo erade mo fasos wo fie erade mo erade mo ampa McBrown's Kitchen Ghana for ye da mo ase me ni team ni me sponsors nyina ye da mo ase enne ye mama official pa na enne ye be ye bronya aduane ye be didi enne mi gina MiPROMO Christ Apostolic Church International CAC Ziamabia sorry nashre ani enne me ni miama sorry na de ni je wo mu say mi ankasa me wofa de odi mi ma mi echi direct enne de nyame timi yenie awrade apagya no asima pomatena bia enu ntine bia someso a emetumi de kai abewura CAC MiPROMO ne meni mekuo asofo maame ene mekuo ewo area ha dodo na yaka bomu a ye de bronya aduane ebro enu ntehwe ani mo wa sorry enchakura ye beba ho me da ase me pa choma me da aboafo ase so mune mi anante emretintin nyina mu ne yetum de aduane pa brewo said ye kura me wa onim said dada Bell Park tissue is just perfect. Yeah, that was what Bell Park. Mobile enche. Nanso. Paji baby Bell Park aji baby. Sarah Anna, Madam Hisense TV. What was Hisense TV? Ampa TV do you know kasa. Free TV. On sama so. Utimi yo bibia wa ha. Utimi tro pepe meko garden s nyadwa tomato intos ni nyina atimi tro ho asana TV na nka so ebo ha me pa cha obi e fridge ma awake purified drinking water awake nsuo na ye nomo awake and a royal drink na na de me di bronya no sana puma drinks so ho enche kra ye benum ye aduane na ye num me da kasa preko ase me te nso anama sorry kasa preko me da mo ase wate say botimi aso McBrown's Kitchen mu kasa preko high sense from beginning of McBrown's Kitchen be pem sabri erade me da wase say wa ma me adwumaku a wo mutamachi me da mo ase me pa cha Sarah na Tasty Tom mi ankasa mi Tasty Tom fa kakra na nya bebre kane no ene na nyina munim se Tasty Tom na de ye jollof munim se Tasty Tom na de ye nkwan Tasty Tom na de ye stew na fe no Tasty Tom jollof mix by kra de na ma jollof ye aye easy and simple Tasty Tom me damo asepa me pa cha lunch kitchen ye me ka yi mu ma me ane mi jani lunch so omuni mi anante ache enne mebo wardrobe yak din ono na McBrown's Kitchen o ye mu first car no beginning yes long time ago in Bethlehem no ono na ye wardrobe yak me da se ansa na lunch eba be somwo enu ntinu me do mase enne Borges olive oil ene de ba be ye aduane no ane Borges eka ho Borges me da mo ase Borges olive oil thank you afa Charlie spices and also can busuan ho Charlie prekese Charlie ginger Charlie 3 mix ye damwase afa Royal Kitchenware official
Royal for my dear, minimum antiache, money is one antiache, Madame say, Royal Chanson Papa, a radisha Royal. Najuma me yet, dear, will be a tamachi, and until my way insurance, I mean, can't say, Sanya my way. No, I can say no way, because my way. Ane eno ne kwan pa insurance kakra bi awo ya ma ho ne mmom be si wachi gina pa da achi bi what ya say dial *165# na be come my way busuan me do mo ase me do for awo hwa me delay mackerel delay sardine me dana se aye fia wa ya de oni me nam rade nshraw ebusuafo me pa cho madaboafo ase e ma me nkasa men kra men kasabio ma men twa me homra me ba pe ene me ni CAC man probi ene mpotemu no emu mekuo asofo ma me me kra sorry ba me ka ho nti ye CAC fo ye na be ye duane no ye twa ho abasisi a afishapo every 18 December I come 6 January and your high sense bro nya don't call me high sense free it come don't call me don't call me price TV and then you me high sense showrooms in ya the amount don't call me price high sense condition the amount don't call me price America everything the triple sound system high sense bro nya don't call me high sense bro nya don't call me high sense Christmas promo ladies and gentlemen I near my way showrooms in ya this one I feel to a biom, brother, sense number three. Madam, my sense time, a chintin, me, I titiso, television, yeah, titiso, refrigerator, titiso, air condition, yeah, titiso, washing machine, titiso, smartphone, yeah, titiso, sound system, titiso, dispenser, yeah, titiso, kitchen appliances, titiso. Water gives life. Water is life. Enjoy the pure, refreshing taste of Awake purified drinking water, which comes in a uniquely designed bottle with a lemon green tap. Water is your perfect way to stay hydrated. And remember, for every bottle you buy, an amount will be donated to the National Cardiothoracic Center, Ghana. Awake purified drinking water. One for life. For bulk purchase, contact 0262 351 251. What first? Yes, some 12 amounts. 1,000 Ghana cedi. Say, 1,500 Ghana cedi. Wow! Now where? 5,000 Ghana cedi. Say, 8,500 Ghana cedi. Wow! After you move to me and 15,500 Ghana cedis cover. The idea will be only hospitalization. Just say, we are going to die Sabia, about what you can. After critical illness, just say, Yaria Cronco Bua, Ya Jatum Saboa, Eba Boamaku, Bebra, Yakaka Winina, Kakrabi pet, and the other to the Utian was so many. Waiting on my way, yes, no, no. For phone, dial *165#. Never come home. Send you my way. That's it, no way. My Way, a product of My Life and MTN Momo. See your kitchen. What's in here doing? sweetheart and then my higher home over kitchen bill and ya fini go to gin garlic and ni akekeju amasaki baby try and po say ya bo apotolwa and ne 3 minutes at romantic. What can it mean saying na boom ama na ye baako and one is a would be a pretty with duane a wuyi and ne 3 missing tea ama ma ya yes smart e wo duane wi honey mama duane Charlie 3 mix and ni ginger powder a bit too FDA aje jodie nkratoi atomo. Many people think I get whatever I want because I'm a popular actress. But no, that is not true. Me Ankasano, Adebia me yebiano, me shishimpe papa no. And when I find it, I stick to it.
mahwehwe manya Bell Pack tissues. Bell Pack with tea roll. Bell Pack tea roll. Soft but not weak. Strong but not hard. It is smooth. Me yusua me hot tummy. It's just perfect. Same as the kitchen towel. What about what? What me the papaye? What me soaki? Echimu esa pepa. One Bell Pack kitchen towel lasts longer and saves you money. It's time you switch to Bell Pack today. Say your pocket tissue, table napkin, tea roll, and a kitchen towel. Bell Pack is simply the best. It's just perfect. Nothing feels so good like Bell Pack. Wait, your tomato mix. Wouldn't swap one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Oh, for kakra. Na ye bebre. For kakra young quiny stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko come on. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom, I'm a mania Japan. Presenia and Nino IFFF. Taste not so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mixing tea. Me handwriting and sada. Then I need into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen, again in Pedro. McBrown's Kitchen, bring us so. McBrown's Kitchen, again in Pedro. For McBrown's Kitchen, Edianepa Ede. Said them a car, you know, me Gina Mission House. And in Yamifia and Nemijina, never the car not Benyamifia. My Yenshira, oh, my Yenshira Casa. It's as a 2024 McBrown's Kitchen, a called new level, the highest. Ya chance akode eh normal na no baby so for mama ene mekofo nyina you ready yemfa nwom emfa nwuram CS amabia sorry na shrek mama nwom ba ko abra mo bai a 1 a 2 a 3 go I'm your body in a rock. Now so now you see right. Now I say you know now why you for my I'm your body in a rock. I say you see right. Now I say you know now I for my anyone hallelujah Abishapo Afisesania wa hoden Afisesania adwuma yeye Afisesania ma ho ayefe Afisesania ma ko school papa Afisesania kunu ayeye amana broso na afisesania oni kuso no anya bi ye onya nwe so no awonta ye jisi esinyamidi dodo amen sabu ma me ye ma ko aba yeah when you me ko nyina to so penfo ajama mo uza penfo ajama anadie so for ma me kire ba bia ye ginan me medical ka say McBrown's Kitchen or Mission House bonne tofa man probi south man probi west man probi east ani ana kan nyina sade tie so for ma me ache you ana ye gina hanoma new man probi circuit ana ye hia wa hanum yes so pani owusu secretary area pastor yes ne who careful so for ma me Patricia owusu secretary ya ne ma papa kuofuoi ana na ye twa hia hanoma ye ba be ye aduane e wa ha sei ye ba be ye fufuo yes aba be noa rice ye be jollof ye be di jollof ankasa na wa ma ya pie McBrown's Kitchen Pacho me bremu bi my advert is out here me kaso Safo mame and ye do so ntia ho be ha dodo ye ma munyina akwa aba pepepe me ba mo chow ye be ye aduane die na ese eja wo bonkum ye na kasie mu ade amount inti na ebi dwa bondie ne banche no na ebi dwa akoko no
pacho akokwa ye de ba be ye duane mpam cho ye ndwaye nti me ye bibia ready na de se bi gina na McBrown's kitchen aduane pa dan McBrown's kitchen abusuafo aduane pa de so fa me ye be bo agokonkwan and efifre de na be plan normal nti fire zone pacho munyina mtwitwa mayen aha afei so fa me ye fa toso de no so nkoja so na banche ne body afo no so ebi betumi abeka ho a na munja nipa mienu meka ho me ba so me be ma knife abusuafo fufuo no ekoja so eye banche ne body no ye wi a na se akoko no so nkwan no so ko na jollof no so e de ko ba se sia de ya atake fufuo no so ya nyado no ekoja so atoso de no what as so mama me bro se kan ate aha McBrown's kitchen, Adriani Petto. McBrown's kitchen, bring us so. McBrown's kitchen, Adriani Petto. McBrown's kitchen, bring us so. Yet to Kano, get it bow. So when you know, yo abusuafo said the motion aduane no no ekoso akoko na kakra when atosode no so koja so na mom so ma me mom anyu ba ko na ye twitwa ya niam yi ne ehu se siesifo ene wa ha a1 a2 a3 go Dibora Ejo nyame Thank you. You abusuafo baby adu se de banch so ma me na de gum ye de banch ni koja so se de ma hu se nkwan no eye kama no enam na koja so no afa na banch ne bode no so e so ma me aha na dem se me so hwe mu o McBrown's kitchen, Adriani Petto. McBrown's kitchen, bring us. Ya chance ni mu so into ma me we na me be bua so wow ale party ma me hwe ni say ene ni say dia na say ya ene na say ya brim McBrown's kitchen, Adriani Petto. McBrown's kitchen. Yo abusuafo wo hwe hanu mu a eye me ma me mo ene garlic no mani abre ho pa garlic fue yey garlic fue ye ne de kaje ne no ni abra ne nyina na no both jollof and nkwan no what is here ye yo abusuafo ye ba be blend ye jene ene ye garlic ye ginger de be use Charlie spice unim ye ana menye ma de menye yes yeah we into your choir nam no both and kwine there any your jollof no your chicken no what is here let's go near me no so mama jikura no okay for mommy madam all right abusuafo baby agina ye nam no ye wo mu mienu chicken na de be jollof no e na chicken no a life one e de bon kwan no ni so mama ye season no said ye mo pe no okay all right inti ye de agene no agugu ho nice so mama akade Charlie ginger pacho fe go ho mama baby a yegina na busuafo yegina CAC so mama mam krokro kakrawate mam krokro me wo fa yire mam krokro wa
And more for you say yeah. Asa for Mami Patricio. Yeah. Patricio. Yeah. And no. Inti abusa for ginger na yema mo. Said ye mo peno no. Me pam cha me de nchine baye. Mo nchine so nie. Inti na kokko no, enkwan ne de no, e na nchine no e kɔ ho no. Sara e na ya jollof no so de no. E na nchine kɔ ho. Ho. Ana ye kono ne kan ya. Ye kono ne kan ya no hwe. Because mpanfuo wom. Inti so for mame tasty tom no ye nkwan no. Akokɔ nkwan de but on fa ba kon ka ho ba ko no we. Yo, o so mame wetumi abie. Ti tasty tom jollof mix afa also confess you bra ka ho. Tasty tom no ne adi no. Confess you bra. Ti mame huru mu manwa. Okay. Bronya, tasty tom. Bronyo, tasty tom jollof mix. Ye fa ba kon ka ho na. Enkwan na be do so. Ye fa ba kon ka ho. Ye fa ba kon ka ho. All right. Bronya nkwan se be ni be so. So mame fa man why? Tasty tom. Pacho no. Ye wonchini no bibia ye nkata so. Ye de tasty tom ni gum na ya kata so na fei. Ye tumi akoye jollof no ho. Esan se ye nkwan na ye ready. Ne de fufuo no so asigya so na se aye pepepe ye kono kakra ye bronya aduane ene ye wo CAC MiPROMO me pam cho eno a na egusu aye pepepe so ma obenya nsu ana so kakra yo min krawi ma je good into be no ana I mean no akwa no ahwe good yes pepe me ba cho mama enyu ma ko abran dey wrap up why 1 2 3 let's go sayo babia sorry yes I'm ready sayo babia sorry yes yes obe waje yenkwa yes wa ma yenyakwa yes wa ma yenyafa hudi oh yes ma yesu that's right yes I'm ready Zama be sorry yes I'm ready oh yes be waje yenkwa yes wa be bogaga yes wa ma yenyafa hudi oh yes my Yesu amen yes my Yesu ampa ye kwa ni waduane ni mu ho ye nam no nkwan no ne ai chicken ne adibedi jollof no esija so ye fufuo so ohoro cropot no so afei jollof no ye ko details ye be jollof no se de be ya fufuo no ye sini tintintim na jollof no so odanda no ana me boa abusuafo ye gina ye nkwan no ye be hye ye nam na kone so afo maame mo adwuma mu ni o afa ye mfa ye nsu ye de be hye nkwan no mra ho maame mpa cha mo fa mra yes abusuafo we CAC soup CAC nkwan pa ene ye ne sa no eno fa maame a maame njo maame njo so maame ye good mama je kwa fesu onu atena sia mama yo Madam Borges Mrs. Borges ana Miss Borges ana ose Borges no bronya nkwan no ene ye hye no no bronya nkwan ji excellent bronya nkwan tu bronya nkwan yeah say bronya nkwan me ba kom yeah so mame so wa ni mu ade dada tafem so ba mo fa ngum na ye wo say ate yensa every ye nkwan no afa nkwan no ko nanim kakra di delay macro be den ebe gum
Pacha di dilemma krobede. Ebegum. Ye di begum na ese soche. Oh say the bro nyankwan sitie no. Say ya na e bro nyankwan. Yes, tasty tom pepepe. And so my mom wan ne nkata so. Na afie nko twetwa eje na ne carrot ne nko e jollof ne ho. Straight. Ya nam no e so ma me. We so e kama ho. You so e kama. Okay. Bibia e kama. Bibia e kama. Enam ne kona nim. Awusuafo ye jollof. I did the bronya ni fufuo ni akokon kwan de. Jai. Ye kata so. Na afi ye jollof no na be. Ti be we fufuo no so ahunza. Ene mo mien kwai. Yes. Am I? Every twetwa so de. Na se vegetable no eno an ye gusu a ye twetwa no. Ye green beans no. Minye wani da ho. Obu ano no. Hey, sister, we need down. I was for jollof no adan ekoso nti sabre ye twitwa vegetables na emu ni komu wie na ekọ nanimu a ye the vegetables no akọ zio mabia sorry na shre I was for bio so na me o hima ba oh ye fufuo no banche ne bode na adan aben se ne mu na mbeteki over fufuo say yeah fufuo yeah aye ene mumu ami ana mu fa nkoye koso ne woni esi ni say tin ale si esi ma si amabia sorry na sre McBrown's kitchen again the pedo McBrown's kitchen bring us afọ ye be blend atosode no na bibia konkwan no straight ye wie we ya said na meka se ekọ jollof no ye wie we ya na ekọ jollof no straight ti so fa me nso ni ebe hia ho ebe hia e de akogu nam no ho kra na say mama odi enyunu na abra bia de me advice say wo yi u blender men ka say me say high sense ye papa ntin wo say no ama me nya because 5 years warranty wo ye ne ma untina da bia na wo say no Bacho, e kwa nkura betwa de aba showroom si enye niye kura say keska o. Enti da bia no. Wato so de en esh se de yiyi. Enjoy your fansuo kan because enkwan de obehia nsuo. Ti nkwan no, ma so fan we de me ha o. Aha, o ye ne say a. E famu adwo, utimi hwiegum e ko blende. Enti sa be ma samato. Enche se si na blender e dey. Asay. Ha, enti e blende na busuafo ya konkwan no straight. Me ba be hwe inspection officer. Ai say fufuo no group we na dey asamonsa ho. Mo ba na kama ma yen. Okay. Ene na busuafo, meja mo wa akọ, ni akọhwe other group no. Na afa aduane no nto aso no. Ye dey ahyehye so. What you say? CSO say yeah. CSO. Yeah. CSO. Yeah. Aye. Me ko hwe de aka. Yo abusuafo, enkwan no soldiers nko anie. Full soldiers. Sabe ye de atoso the last one ye carrot ye jene ni ye ntos ni ye de gum. Ye wi be kan no ahwe. Na fa ye nkwan no ye hu se ne na wie. Aye kam won aroma no. Aye hwam life wo man kasa. Ene ye fa hu bre o twi bre o. Pa cho bi ni awake ba ko ma me. Awake kwa chiro. Awake enkwan na special yi ma me. I say CSC for me domo pa once I wake am the young kwamam. Share. Yeah, special. Me domo pa. Just say you do ho. So for man, many pa me nsa bin kan hwe ni hwe se de tite num ni en kan hwe. Bro say you. Hey, so for me. We num ne kese. E bin say obe di fufu ha. What is it? Yeah, what's you? Fun. You day your back. And china ni aba kakra na eba kakra. Eba kakra ho. Ene si wachi no. Accordingly. I think so, meboa. Yeah.
Ghana for Yadiani na yedo McBrown's kitchen. Yadiani pede. Thank you. McBrown's kitchen. Yadiani pede. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Na yese fufuo no yegusua na yeguso se makwa asabo. Mami ngwa bi ai. Mami wakra o se fufuo. O se bronya fufuo. Hwe. O se bronya fufuo na wonsa so de wan hwe ne yedia. I was here me kwa different department. Into me nyame jam why? Yeah. Yo abusuafo sabre ya begina ye bronya nkwan ne ho. Asof mama yenyi ye ntos na ye de gu nkwan nani no. Ye wo carrot kakra wa ha ye de fra na ye de blend e. Nti se de munim no carrot de ye we ne sa mana ho. Utimi we. Iwa ko mami. Akama. Yes. Akama fa bi so manu. Ago. Enye ko be ye je ni nto so ya carrot no ni e dia be gun kwan abra di le makro e ma ba mumra muntutu mame di le makro muntutu mame aha so fa wa wie Ya wie. blender ni ni sister nko no ha nko blend ma ye aka di ni ba ni tinu o okay me di aba o say ye ni o yeah, so for mommy anyway you. Munko blend. Mu blend ni munko ma shafe delay for mumra. Delay 1. Count hey. We are only bio. Delay 2. Pa so ebe ohuru mu fa ma dey si ebe ohuru magum. Delay. Mun ka ma me 3. Yadi gum. Delay. 4. Delay. Efia. Delay na sa. Tresem. Yawie. Ene na ne mu ni nyame nko. Yan room kakra. Yada mo ase. Enkwan na busua. Ye bro nyankwan no a. Me pentem adimaduane. Inti say ya. Oh, delay wa kwa he. Yeah, afei mumu amene asesa nkotungu. Abusuafo, ya wie ye nkwan, said ye mohu no, bro nyankwan no ene sisuo no. Enu ntini ye be hwe ade foforo. Ye nkwan said ye baabi a jollof no, edru ho. Na afei ye ntoa no so ho. Enkwan ibe ye de. Bro nyankwan. Ye ba isia. Yo abusuafo, baabi a ye du ye che ye nam no. Na yesa jollof no etumi ade akoso mame yemfa ngum pe ya che nam no ane CSC man probi ana yadai ya no mu ya McBrown's kitchen bonya aduane enti yesofo mame Patricia ni nia wa ha ai enu tuno ya nam na igum pe ye wi a yempese ye be ma ya nwa no ayeka sa enti ne be dey ye noa ene ye de be dey ye de be ye jollof no ye chewie ni asate ye jollof pe enam no so kama pe ni na be kom so ma me be kom e be kom. Thank you say ya. Yo me mama mo abra ni me kokoso mu ma enyo ba ko na ja de onya drink ni bi onyi fa cho mu ma drink ba ko na espeja Chi momo me ama Kristo wane ya bi Kristo asafu atumi ajuko Yarichi Yarichi momo me ama Kristo hallelujah Yarichi momo me ama Kristo ama Kristo asafu atumi ajuko Yarichi momo me ama Kristo hallelujah Yarichi momo me
ama Christo. Hallelujah. Yareche, Namima Yareche, Momo me ama Christo. Abishabo. I don't want to say. So for me, Pacha namna kosi sai. Oh, Wagner Yanza. Fachansa no kwa, fakosi jano so. Na yenyi. Na fe yemfa jollof no anything. Yes, I share so. You be use jollof mix. It's a mama jollof ne yano kra no. I am very simple. Tasty Tom jollof mix. It's any yenyi ye why? Na ape anwa no a ye be chemu mienu. Na ya stew na ye be stew no ba kon. Ye wi ane achemu na se be chemu mienu ne ya stew. Sabe amon be contempt ye be mienu na ye ntem. I was afọ ye chicken na ye dey. Ye no pepepe. Aye kama bronya aduane e be dedodo. Ye na fa ya cha anwa ni mu. Ni asabi asinchen na ya ye jollof. Kama. Me ba ta mo ko fa mo no mra. Yo abusu afọ ye be jollof. So mama jollof mess be na simple dey here Jene nkwa. Jene nkwa to be cha mo nsuo wa senti atobo. Okay. Ane. Ya die jene egum. Ape Mani asa for mama bi. Ane. E die jene ni egum. Tasty Tom jollof mix there. E ma jollof ye e quick. The here so the one is just so a. Udu jene begum. Udu jene ngum na chit to the taste of the pepper. And no according to womo na Osha e mo abefa dodo no e wo Tasty Tom dodo o say dey ofa e mo dodo abefa no o Tasty Tom dodo abefa na ye dey pese mo ne ye soche e mo no mo famra mo fa mo no mesia ye pese mo ne ye soche enti ye dey Tasty Tom ba ko ne fa e be noa ye royal aroma 5 kg no ama ye Tasty Tom no mwah ye jollof na aye rich Tasty Tom jollof mix enwa ene de ye so ma me chema omumienu Me chama omumienu ai e ma jollof ye simple me pa cho hwe ho obawu se jene wom meko wom akekado garlic wom ena curry powder so ye dey wom e ma no ye kama enso ye de jene kakra dey Abasie said ye jollof ye musitie no sa pepe Ghana there this is the best Ghana jollof abenya enti bronya but more than never Tasty Tom jollof mix e show jollof na the royal aroma soccer na say I am more jollof orokodo I great and mighty wade why great orokodo pepe enti e be ja no 10 minutes amanache afei no eno ase e dey stock no dey e be che agumu ni ahye ye nsuo ni ama na hu ni e dey mo na dey agumu wo abusu afo ye ma no 10 minutes no anya kwan no abene ye mo jolo sabre dey ye dey stock no so ma me ye nche stock no e ma ni mienu no hwehwe ma ye chema pacho yenko e chikakra ni dey mo ye che na bi so nko ha good stock na ko mawie no ye de yensuo e begum ahye mo no se de e pe no niam na hu acho mo ma yensuo e mo no ba ko bi e ko wansan ani mo fansuo no ye fansuo ni mra ho nti ye hye ai pacho mame jigu mama sof mame phenomenal. Okay, we move on. Now we soon I think say a year for now. Na ya mani who ya near the mono ye day. Come. Pepe. It's a bush for a bejai amanehu. A whooper, na fe the mono. Come. Pepe. Wow, what was your for? And then Diania Busso or McBrown's kitchen. Esa say a ye bronya. And unti and ma papa be. Fiaso mu gina fufuo so no mu wo abaya wo de wadi baby aboges o boges o say boges my ade wate mu nyina my ade man 5 fabom eno anon afa yenkwai ye ko jollof no ho na ye ko hwe se ehudi a jollof aju anye de enti ne ye no last no aju a me mpe
Usa warm me, where they are fresh, near the fresh, as I say, Brunya. Some man patch of me so. Nine, Siona who, into the straight, but could be a cobra comes of mammy. Royal Roma, I said, I must say, and the Brunya so my betray be near day a day, a didi. And you. So we are myself Kupo. It's Kupo, but I just of mammy. I am a coupon new one. I mean, any say, oh man, my chin will come. Oh, I coupon will say coupon. Okay. Suffer mammy, where they are coupon. I won't be around of your coupon. Me, some Woody, who's Woody, I pay a rare mono. Yeah, mono. Say, you know, sir. So my man also did not. Yeah, we are kind of non chin on rare. Say, you okay? As I say, testy Tom, your season, no. Hey, come up, Bibia won't come. Aha. Fipacho and Chinipen be here. Akaka crabby. Aye. Me fa Charlie Tre mix mra. Me fa kakra day. Enso. Me ko fa ba. Pacho me dia ba. Ti so for ma me Tre mix de minim ne to. Aye. Ginger kakra. Sir. Enwo no. Ginger. O say jollof de hihye kakra. Aye ne mo aye de ginger. Charlie Tre mix. Yeda mo ase. Bibia wo. Ginger ka because I wish ye seasoning na ye stock no a pacho ma me kata so ma me na bibia den e wo ho ye jene ye Charlie ginger e bibia na e wo ho ntafe e be kan no na hwe oh na hwe me de foforo be we Never sort kakra. Never sort kakra. So ma me eh fa kakra kan o fa kakra okay so mommy, you know the taste, you. Yes, sir. Wow. Now, there ba kwa me unta so for mommy. Me na mama man san one so nti sa brain na feel say doso. Ye be san one so. The pa che we dey me fault. Na ye me san one no e mo no be bro so but dem san one doso. Nti ye be san ni na so an say yo. Put me side yo stew. E ma na ye me fa dey aba why. Good. Yo, I was for said me kan no. Yes, say ni anwa ni bi me prem hondodo. Enya me awo mpacho why. I jana me ka say, eduane no ebe bro so enti no. Me sra o say ekoba ni say na wo ye eduane na ekoba say sabisi o. En say ye. Fashion freezer. Kan bia obe stew bia no ase wakofa wa de. Abusiafo McBrown's kitchen eduane pa ede. Tre say efiti awia ene de awura nwumre mu. Ane ya bread ye nanso aduane no akaka krabi na ye bronya aduane no I ready ye nkwan de wadwojo no ho ye fufuo ya wawie aka jollof no kakrabi enkura wanim ho ye wi no mu nyina e be chedi McBrown's kitchen bronya aduane fa ede ye ko commercial break abasisia 18 December I come 6 January and ye high sense bronya don't call me high sense free price. TV, and then near me high sense showrooms in the amount don't come in price. High sense air conditioning. The amount don't come in price. America, everything here. The sound system. A high sense bronya. Don't come in. A high sense bronya. Don't come in. High sense Christmas promo. Ladies and gentlemen. I near my way showrooms in ya. This one myself. I feel to be young, brother, sense na my brother, my sense time me chintin ya me ya tete so television ya tete so refrigerator tete so air condition ya tete so washing machine tete so smartphone ya tete so sound system tete so dispenser ya tete so kitchen appliances tete so.
Water gives life. Water is life. Enjoy the pure, refreshing taste of awake, purified drinking water, which comes in a uniquely designed bottle with a lemon green top. Water is your perfect way to stay hydrated. And remember, for every bottle you buy, an amount will be donated to the National Cardiothoracic Center, Ghana. Awake, purified drinking water. One for life. For bulk purchase, contact 0262 351 251. What first? Yes, some 12 amounts. 1,000 Ghana cedi. Say, 1,500 Ghana cedi. Wow! Now where? 5,000 Ghana cedi. Say, 8,500 Ghana cedi. Wow! After you move to me and Yakob 15,500 Ghana cedis cover. The idea will be only hospitalization. Trese, we are Kondaya Sabia, Eba Buamotu Yakam. Afei, critical illness. Trese, Yaria Kronkobiwa, Yajatum Saboa, Eba Buamawaku. Bebra, Yaka Winina, Kakrabi Pet, and Yadia to the Utiano Somenuso. Waiting on my way, yes, Rokuno. For phone, dial *165#. Never come home. Send you my way. That's it, no way. My Way, a product of My Life and MTN Momo. Delay sardine, peche like that. This advert is FD. See your kitchen. And what's in here? Sweetheart, and then my higher home over kitchen beam, and you feel you could chop any garlic and a kekeju. I must say, Baby Chayana, pussy, ya bought a potato. And nay, Timmy 3 minutes at the romantic. What can you mean saying now boom? I'm a naya back, and one is a would be a pretty with 3 and a wheel. And nay, charity missing tea. I'm a Maya, yes, smart with your journey. Honey, my baby. Charlie 3 mix and need ginger powder, a bit too. FDA, Aje Jodian Kratwe Atumu. Many people think I get whatever I want because I'm a popular actress. But no, that is not true. Me Kasano, Adebia mi yebiano, me shishimpe papano. And when I find it, I stick to it. My shishimenya Bell Pack tissues. Bell Pack ewe tea roll. Bell Pack tea roll. Soft, but not weak. Strong, but not hard. It is smooth. Me yusua, me hotome. It's just perfect. Same as the kitchen towel. What about what? What me the papaye? What me soki? Echimu esa pepa. One Bell Pack kitchen towel lasts longer and saves you money. It's time you switch to Bell Pack today. Say here pocket tissue, table napkin, tea roll, and a kitchen towel. Bell Pack is simply the best. It's just perfect. Nothing feels so good like Bell Pack. Borges extra virgin olive oil, best for salad dressing. A little of Borges classic olive oil will make delicious meals. Borges with garlic, excellent for your grills. Make your meals with Borges, always. Borges olive oil. This advertisement has been vetted and approved by FDA. Wait, your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty tomato mix. Oh, for kakra. Na ye bebre. For kakra young quiny stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko come on. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom, I'm a mania chipa. Presenia and Nino, I fefe.
Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Then into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. And no be a room, no be any experience. And obi a room be na musi. Aye. Ediani pedo. Yeah. Say ya. Espon. Eya ni enu aduani no. Me didi. Eya, ele bibia. Eya. And afa ye kwa didi unsa. Ai, ye kwa didi abusianfo. McBrown's kitchen ye aduani pede. Ah, ye nkwan na ye kama sa no o. Oh, so for mama me da mo ase. Say dem aboa me aye aduani die. Ye ya no se edi ya de mpam cho ye gusu awie. Into obia ebetumi abefa ne de. Ah, so for mama. You okay? Okay. My nine. Why ni nyina? And mpa cho ye kwa didi mu be hu yen. Life and current. Wani be hu kena. Onansi wada. Wani be hu fufu enzo unya bilio. Kafra wate ye be didi. So for mama for we de aduane pede. Abusuafo table bi anya ne de. Yes ye de ni tie nyina be bom na so for mama. Mabọ mpa ya amayen. Na fe ye nyina ye didi. Erade dia odi a chain fa moja de shete ho e wo Yesu dim. Amen. Amen. So mama for us and what? I like him for one. Hey. Wow. I like Bring akoko. Me ba to se fufu na de. Fufu na de. Ye wie pe jollof no ye kwa ho. Na ya tete. Wa betumi adi udi esesi adi. Untumi ochena na wa dai. Wa wo me no adi wa de. Ai bro nya no. Ye didi. Adi an pe de. Ante me bam cho me de TV so minim didi pa o nti. Mo de fere e be mu dia. Asambaton. Edidio. Yeah. We nam neja. I wish I for my grandchildren. Now so for my me any among come off afra. Edidio. Wadaroma. The best I didn't jack a say Emma so for penny mama. Enti man probi. See us in your way. Pe camera mu na magana fo ne wasore manyina afishia pa mama. What? Ya mama afishia po CS manyina. Enumre ye chair so for penny ye chairman. Any the wife. Any executive nyina. Yes. Any a territorial apostle nyina. Yes. Any area pastor nyina. Any ma papa kuofu nyina. Yes. Ya mama fishia po. Man probi fo. And ma papa kuofu. South odoko fo. Man probi fo. Kaneshi fo. Sofu owusu sechere. Ya chia wo bebre papa. Nyame nshirawo. Ewo Yesu dim. Amen. Oh, there because one cause. Hey. Because you don't know you. Enivia, Monsieur Benidine. Jollof. Ya chia bo so kan fo. Ya chia la tabi akwasi fo. Wie, so asem nka biem. So, ana mama eni dia wa ebuta fo ye didi. McBrown's kitchen. Ediane pede. Abusiafo. De wo mu ne said de nte ani agena. Fufu. Ya bo fufu. Wa me. Na jollof na. Wo de ka ho. Ani afiaso. O atade pa bi ase. Unya aduane pa bi adi. Unya nwum bi asa. Obi cha wade so age. Sama mumia swa. Yeah.
Jollof na ye come I am said ye me pay me jollof wa. Me pam cho said ye kan no. Ye di fufu awie. Jollof so de fufuo any jollof na didi bronya. Enti sabre so for mame. Ubeyi ye take away bowl no. Na so for mame wo boa ye agina ho nti for we mame. Anyway mame, me de beto ha. Enti ye check on sa. Hey, wa me afa ko she fridge mfa ko ma nana. Ade a chi wa dan. Wa di enu entra na so mame te. Obia benya bi, obia bedi bi. Abusuafo McBrown's kitchen afiaso. Die tie bia awrade ahuye mobo ama afiaso. Die tie bia gogo niema mu na wunya bibia wadi ni ye wunya tade bia wa hye sede ye kan. Yada munyina ase ma munyina afihyiapa. Ena ye gina mamprobi siesi asodan kakraka ena we nsa bonkum. Tre say mission house na ena awrade ede ebepie ha na awrade de ebepie ni. Ye beda so popanyini Reverend Felix Owusu Setrase se omaya kwenya yeda na se ye befa kwenya iso ni ada ya boafo ase se de munim na boafo ada romani egina ha high sense se ena ye ma CAC mekofu ebehia wo mu ne no eniema ye de che celebrities no wo mu so no wo mu ye celebrities mbi te duro mu so nti se wa high sense ye de rice cooker ni ayo nyina ba wo hwe Royal Kitchen West wa de de ma fan ene de ma main man nyina wa ha Borges olive oil wa ha delay mackerel wa ha bell pack tissues e wa ha Tasty Tom enriched tomato mix any Tasty Tom jollof mix e wa ha sana wake purified drinking water and a Puma drinks and also e wa ha me pa chow my way for so wa ha ne ye wo diarrhea no so ye de ba be che eno so e wa ha me pa chow diarrhea no wo ho obi mfa ma me ojo fabra ni nyina wa ha ye da mo asese ne so ma hwe McBrown's kitchen amame ye gi my way yes ye diaries no so aba be ka ho pepepe abusua ye da mo nyina ase ma mo nyina afihyiapa me pese jollof yi wo fi anka metu bia fa camera ni mu ama wo nanso de akwa ne se asori bia wo ko bia no ye chiawo ye do mo nyina mo nkoso ahwe McBrown's kitchen ye o YouTube ane ye o YouTube enti no wo hwe wo TV3 wie na wo sa hwe wo nua wie pe wo timi sa hwe wo YouTube McBrown's kitchen de be ne say be bonwom ba ko na afei ye che ye duane ko ani de ama ye ho ye di nkra no unsa so for mame ye monwom ba ko yate wa sa mo so mo che duane no yo abusuafo ene na ye mpagya nwom no ye da mo nyina ase 1 2 3 Ego! Me your back, crony, Masadiani, sir, Mabwanya, Mia Juma, Mana, Coso. Oh, me your back, crony, Masadiani, sir, Mabwanya, Mia Juma, Mana, Coso. Me your back, crony, Mary, come and watch it, Mama, Crony, Masadianesa, yes, you Mana Coso. Me your crony. That's right. Mary, come and watch it, Mama, me right. Me your crony, Masadianesa, Mana Coso. McBrown's Kitchen, Agani Pedo. McBrown's Kitchen, bring us so. McBrown's Kitchen, Agani Pedo. McBrown's Kitchen, bring us so. Yet to Kano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen.